en klaskeus plan, ibreis ima un ammoniak ila hain didrouz, un abaden kinigetor que radio breiz as plan. Emizeouen daouvil un war nugen oa bet embannet o enklask kentang gant splan, diwar ben ar gaz ammoniak produet gant al labourerez douar e breiz. Kar pemzek a perug un dregant deus an ammoniak ar zav diwar al labour douar. Lod un gentan an enklask, skrivet gant Caroline Trouillet, a lak e war ouel e fejou an ammoniak war yehet ar vretonet. Diskwel ra penons e breiz ar vro l'er mave dilosket ar muian a ammoniak bar vrans. Deus ar magirejou lonet hor sol, ez douar ma peus ran, eta ar gase dreistol. A gantan ve krouet partikulennoù moan rannig ou munut e barz an air. Kabluzin deus klevejou ar skevent, ar galon a deus skrignoù beoù. Me pet dut a varv a blam d'an ammoniak e breiz hag er vrans be pla. Evit gout hir oc'h war an aferze, on bet o rob ar goulennoù deus otrou splan, un deus kazetenerien ar media enlinen, ne vo ke rodi an o der, vel war idouar chilaouerien a chilaouerezet ker, e kizidik hardi sujet an ammoniak. Fe de gent an pen o trous plan, e displegit resis ur dem petere an ammoniak ta. Ja, vel just NH3 e an o kemieg ar volekulen, gouderit sur war, mais ouz pen ur spoz skiantel zo deus an ammoniak. Ma revont da gompren dustu. En hor orf zo aneant da skwer, a servijou da ra da gempoezi pH ar gwad. Man a ra en dro e stumeur gaz, ya, mais er fin e nebeut tri ve 107 kavet e stumzi e gwirionez. Don a ra diwar ziv an kadennou a lonet. Skuzit hanon o tro, diwar peta? Ma, diwar orf pet amon o stout, mon peus son. Met ah bah oui, ur c'hant vet vat zo deus an ammoniak ur produit industriel ie. Ya, vid produit tems da skwer. Ja, ze nie. E 1909, oa be krouet an donnen ammoniak kenta, a ben oza d'anvesters, e ben kenta, bon bezennou, bet war un dro a ben industrielad ie a labordoa. Un temps pin vidige, evit ar gounut bouet, a perdra da brodui e kalz a vouet. Bet e gre memes. Ur an vet diwezata, e ve gwerzet 30 milion a donnennou azot bet e stum temps. 30 milion gwech miar. Skuliet war parkeier eskarzon ammoniak en erne, evel pa ve skuliet renvouis, pez ve gwalet ingal ba breiz. Achilaouit mod, pez mont vont da lardeur dustu. Diwar an ammoniak evez el fennou moan, partikulennoù moan ma karit, ken moan hag e hellen tremen dre ar skevet d'ar gwad. Hag an dra zo dangerus evit yehet un dut. Lakede an elfennoù munut da vean penkoz da var o kaji hanter kant mil a dut, re a bret er vrans, ve yehet publik France. Dres. Hag ur zammat braz a arran e koust ar gudenman me larda. Hervez ar zennet, e vefe koustet 100 milliard a euroio e daouvel pemzek. Fin, kazi sur e ar chiffrement a dindan ar oirianne. Mais ne bet a studi ou so bet embannet war e fejou Marvel an ammoniak, ur studi amerikan oa bet embannet dan deg a viz me ar bla paset, barz aktou akademiez vroadel ar skianchou er stado unanet, tro peus bet da len ar studiadense sur war. Ya vat. Pevarzek en klasker a l'air enna, bar studiaden, penons e vefe a labordouar a grain koz da varo kazi ugen mil a dut dre vloa ba stado unan du jonjita. No a tri ugen dregan an he o vean diwar an ammoniak just war. Setu an enklaskman an I gente o lakadouar goun ar produi a dibi bouet ar fit e vefe lahetut diwar sautradur an air.
Mais gorto d'un tom ruizo ba breis, me zaon, pel mat deus ar stadou unanet, petez o koz peus laket o fri ban splan barz afer an ammoniak. Gav din nevit ket plijik a pez mont vont da l'art ar per. Perak ta ba breis, pe gwir emañ breis e penuela e bro hal evit pez a zel de saoutradur an er. Ah, ta ket mese? Kenta bro e stad o leuskel an ammoniak. Ah, penons peus d'isoloet an drache. Ne ket genim, ne ket splan e bet diskouachet ze pen kenta. Dibaoe 6 lor, e vez si d'ar saoutradur ze gant loarelou Europat, satelitou Europat, ma kaet. Hag emis meurs, a mis ebrel, da la R&D tampet ma maremañ, pa vez skuliet hanvouez a temps, e vez ar vro, bro vreiz, e ru tout war garten. Koulskoud ne nemet c'hwer dregan deus an douar o labour talvoudus, ba brochal a zo ba breis, ben a fin. Ya, kazi, trugen dregan deus ar jatal hag ar produi mor ba France, ie. Da la R&D e vez stang tre a lonet ba breis. A hamandal. Hogen hervez an inrae vi peimzeg a triugen dregan deus ar skulien ammoniak diwar an desevel lonet. En klaske splan, I breis ima un ammoniak ila hain didrouz, un abaden kinigetor que Radio Breizh a splan. Setu ar pez ave lâret gant Jean-François Deleume, doktor war ar meud de sinerez, ezel deus dour a Stereo Breizh. Neus tamm douetan serbet ken ar an dachent kiantel, di ar an ammoniak de genta evez elfenou mouan ar PM daou petch pem o unan I vout koz mazo marwet kalz a dud re a bred a neche kemen gant klaouet de wal an hain, el gant klaouet war galon hag ar droachio. Guire zo roet d'ar medicin ze en dan nevel gant an institut alamant bru de tri Max Planck en bannet ma mejanjma de trouvardro mis meurs d'ovil Nantek. Gant saoutradur an greit blam da elfen ou moan ve klinvejo ar galon hag ar goaziet, klinvejo al anie a krin beo a goudrit. An daou goz penañ a vao ba France, meustra, a diwarne 6.000 a triugen a dud o vervel riabret ba France. Rankout a re ar merzout e ahem meustra 90.000 den ouspen evit pez ave prizet gant Santé Publique France ba daouvil c'houezek a sed a guden. Ne oui ar ket e gwerion eus nahe pet a dud a var diwar an ammoniak ba France. Non a benzo un digweal a ziskwel penons e fejou an ammoniak un dra a ne veke komz da nean e Breizh, ken a daouvil c'hwer, oa be zavet un dan nevel diwar ben an ammoniak gant Jean-François Picot, mouez o treet dour a Stereo Breizh, niveret neus chifrou ar site pa, kreizen e tremicher el teknik da studi an sotradur an er, a diskoalara e produit e Breizh nantek dregan deus dileuskadurioù ar gaz NH3 er statral. A koulskoud e neus ket ar ranvro nag ar servijou yehet soursi e deus se. Guiri. Ar geisla divezatar en dro oa be skrivet gant Jean-François Deleume, skrivet gatet da renerez ranvro an en dro hag a logiri ba Breizh, da la R&D an dreal, a digo en mad o tiuskwern. Diskouizra penons e Breizh a ranvro nemeti ba France sautre donnet gant an ammoniak. Aske deni rae e goz gant fotoioù a loarel, iasi, a satellit iasi nahe, o diskouiz e boa rutan ar vro. Rutan da lard a liou a ziskwel bras an kementaj o ammoniak barz an er. Zenier. A stagouz a lizer zo deus ur studi gant Penn Hospital School ver Round a surent e sokial a labordouar zoken o tiskouiz e ve klinvejo a lani an desaver en zot leiz ba Breizh a blanc mor d'an davez sautre implijet e labordouar. Hervez Jean-François Deleume bepret
Zo diskwet mia a ver alan, babro leon. L'air emañ ar gwasa so tradur gant an ammoniak. Skuzi da hanon, lasma e galek ma karet. A war karten ou ar zelva breiz eve gwelet penons eve mia a dud o ver avel gant kring bew a bronkes a gar skeven vroze ie etre daouvil pem a daouvil seitek. Et de gled vraiment Marie-Pascale Deleume, iginore soir à la Bourdouar, hag ezeles deus dour a sterioù breiz. Da leur liser e webe pelgoumz dim ge servijouer prefeti Ursule Ver. I roulen genim daouz ta men o peus be ur chifroman. Nevez Tom Striver Butts a ber ur stad de glas gouillet pelor a rabat komz hag ur sujetman. En klaskeuz plan, I breiz ima un ammoniak ila hain didrouz, un abaden kinigetor que Radio Breiz a splan. Outrous plan, peseurt enzava durioù a zo da sourcial deus kalite an air e breiz. Neus ket bern. Gant ministrerez an truskem ekologel hag a hengred, oa be fijet diwall kalite an air e kevredigacho. Breiz, ba breiz. Pezo ne oa ket an ammoniak e kreizi labor dei. Nevestre ve fe bet tolet eviz deus an ammoniak gati memes. E mis kerzu daouvil eugen oa be staliet ur mekanik musul an ammoniak ba merleek, naujon arvor. Un neig zo be staliet e daouvil un war neugen, sanset, a zur war vor ewal o vod staliet ben neubet riye. Pi war ma neket un tamm va drugaret an en klask en bannet gant splan, a war lene a gant hui Radio Breiz evel just. Zur, mais me meustra zo tud c'hoaz bar vro, a zo hesa stankan kemen a rokaden vi pezel an ammoniak, zur war blam ma lak ma halogn digas disfi war ar mod ve zavet lon der vro. Ya van met... Kom zet vo deus an treuzin tam diwezator ha ma hamenda. Kalzik a draou a jom c'hoaz da displeg da gent a pen hag a rog mont da gaujel di ar ben a liam etre politikourien hag industrialourien ar vro hag an ammoniak. Ne, pleuron nem gavet dija. Staliet so bet mekanikou de evesat an ammoniak en air bar vro. Ya. Memes ma neket de war c'hoaz an draha. An man zo gret ur gamet va rog me lar dar. Jonjit betegin ne oa ket beroet yal ha de bit d'ar gevredigez vid en ober. Man e bit nemet a blammour neke laket ar gazman da ver danvez sautre de ziwal an Air France. Contrôle d'an oxydou azot, d'an ozone, pe c'hoaz d'ar metal ou poner. Mes kerken e daouvil daou oa bet d'an ammoniak din dan evis Breiz e bro lambal. E l'air emañ ar stanker jatal en departement ojan arvor. Betek eiz gwech miar a ammoniak oa bet musuliet aha, evit epiz oa bet musuliet ba koste bro raon. Setu emañ an dachen e misk ar oasatout, kumun maroe, hervez furioù ur studi saed en izel vroioù e pa de pem loa gav din e fin bloaveioù deug a pevarugen. Mis goude ar studiz ni trakin pad seit e gloa. Ni trakin a dalade etri daouvil tri a daouvil nontek ne vo ke musuliet kin an ammoniak war miz gant Breiz. Un affaire ahan kaizur. Chilom displegaden Gaël Lefebvre rener Breiz. Ne che aran avid se tri ugent 1000 € eta un diel fener ammoniak neve, ma neve che hag ur yalc'hadou iro kar c'houlzadou evesat nelertche arantain seut dafar on unan. Bras diven ur labour avid ur gevrediger, me daouz da se an ini Boran e France gud ur budget ble 1,50 000 €. Andrez o so e war outrous plan penons displeg an vefe ken nebeud erhan gant Breiz, penons ve arhant di i labor ganti. Gant un tos. Un tos un tax e galek. Un tos ne he diwar an industriez e arhantet ar gevredigez. An tos olek war a labor sautru, setu an anno. Hogen zo kalz nebeut a usino Breiz evit
a fenajo a padal e diwar labordouar vi just war ar muia a ammoniak. Mais ne vez ket payet an tosman gant an tiez ferm nag an usinou an agrobouet. Ur modal neus breiz de brizian ar produadur ammoniak, daouz deiz non pas bet i venveg musulian rok daouvil nantek, diskler yon rein da skouer e kresket an ammoniak a dri dregan e tri daouvil eis a daouvil c'hozek. Ya, mais c'est darnel e ar roaden ouze memestra. Re igel e ar chiffrement rag derhel a reon kon deus a pez eve diskleriet en gwirionez gant an desaverien lonet a gant industriejo klaset evit diwal an endro pez eve renablet dindan renabl ICPE e galek. Neus kemet ar menajo o tremen ur certain livi hag a rank disklerien pegemen a ammoniak a skarzon a zi a dalek deg tonnen. A revrasan Entual daou hugen mil plas evit ar yer, don vil evit ar mor, a 6 kan hanterkan evit ar guizi. Hueled e bet liveo evel just gant lobbying ar FNSEA, peogwir ma meuch jonjma de oa e daou vil trizek, oa koz kentor deus pevaran hanterkan a vor metkin. Da la ed epid er gwech ne betar. Ya, o pez kreske deus live a menajou, koulskoud evit ma vo a resisan posup o renablou gant breiz, gouve edve penons ve ferret ma ve fegred an diskleriadennou a daleg an don en gentan. Yeah. Hant vid ar zaout, peus komz deus ment ar stalioù zevel zaout. An ade, neus manbet da la eret kud en bit. Fin. Hervez reolenno evez labordo ar neke me jonj din me. Chilaouit, ne ranket an disaver en zaout diskler ya pegemen a ammoniak eve produe gate. A braz an twelpen. Pegur e diez mat laka de zaout da beuri pa ve da ran petaman ne pevar ran ane. Pela e jom ar zaout hayata. A just war, hervez kamr labordo ar breiz, eve fe bet daou warnugen dregan a ammoniak skarzet e ket ma vezon hau e just a war. Ze oa be musulet ba daouvil c'hezek. Ba pesur digwe yoal eve produet ammoniak. Ar zaout e kreier e an neilabek war l'air ar skulia. Anvous a da hel ma me jonjman e man de sevel mor a yer. Mais neus que les enou reolennou o trousplan de sturian ar produit ammoniak e brochal. Geo. Dre Europa bez e oa be laken e red eulie ur sturiadur gant an unan ies e daouvil c'hezek ie. Adrezi e ranke ar stad hal ober evit ma vo bionet an ammoniak skarzet baner a trizek dregan a ben daouvil tregon. Pe zo e kresket an ammoniak a c'hwer tos de 6 dregan me meus etre daouvil pem a daouvil c'hezek. Ade vo start melardor. Hag emiz mei daouvil ugen oa begret ur poen kenta gant unan iez Europa, a skler an traoù, vel memant a nevoket darhet i gwest gant stadral, hag a bawe daouvil c'hwer, e stabil tri ar skarza en astri stad, e tri daouvil c'hezek a daouvil nantek, e tisken un tom tro tri dregan gav din hepkin, pez neke kalz. Emmanuel Laven, Philippe Majerus a Nicolas Treich deus rodo jonj war an drahe, barz ur penat en bandet emiz du daouvil ugen e kelaouen skol ekonomiez tolosa. A netche da go zo re nebeud da enklas kaou akademek e c'heller laret zo diouer a ever politikel el zo bremañ gud an diouer a ouizie ger skiantel e rank e hebout labouret a netche chom hep ober nitra a goz de ziwal just war. Enklas kaou splan ibreiz ima un ammoniak ila hain didrouz un abaden kinigetor que Radio Breiz a splan. Mais lar dinta o trousplan,
ne ket nec'het a labourerien douar vid o yehet gant an ammoniak? Un tom, ma emski an de bet a labourdou deus an dar evit a yehet. Ar e genta paket gant an ammoniak et an disaverien an ade. Hervez an indrae, zo bet diskouezet liammou tre sautradur an a klinvejou a skeven gant al labourerien. An darn vasan deus klinvejou alani diwar vicher, zo reou vel bronkit petamant beralan just war. E daou vil pemzek, oa be lancet ar actrice disaverien gant kamr labourdou a Breizh. En ur studi, zo laket war vel penons en em gav an disaverien skoet mad gant an ammoniak, ar boultren hag ar produioù kimiek en un daougen a stalou yer pe mor. E labourioù evel soagnol a lonet evit tapet en tual da leveoù huel a hautrit zo kin a fallet an alani war un dro. Setu diwar zi oa be kaset ur blaket en displeget an nol zisaverien ranvro, kuniget zo ur stumadur dehe hag a baoe kreiz gav din e blavez daou triwer zo un nebeut videoioù an linen vid displegat tout an aferioù-se. Kuire hag un norm zo bedijinet gant an anses e daouil triwer just war, de warezi a labourerien, laket zo bet gant agence vroadel surent e yehedel ar bouet an endro hag a labour, live a elfenou moan a hellet an ali ep kouel klan, 50 microgram ar metrat kub vid a risklou ingal. Pe zo ne oa ket de live ret da heulien. Kemen a ret da hout man ebet. An eve ket dalhet nemet an efejou war an alani dre ne ket bet studiet a risk la grin beo diwar an ammoniak dre alani evit an dud hag a lonet. Setu pez a vije lahet gant an anses. C'est une enem glev ket an olz ki antourien war an normand sur war da skwer pem gwech ne betor a redi zo enni evit meur a stadou koste stadou amerikan a distrom da lambal bremañ vek un veria pa oa a musulioù kenta lambal gret gant Breizh. Oa be kemeret da referans kan microgram dri metrad kub. Référence laket uneg a pevarugen gant agence diwal an endro stadou un anet. Mais gret so bet tro ben digreski ar produit ammoniak o trousplan? Ya, me meustra. A ben bihanad ar skarzan en astri a galfennou, oa bet saed ur stur lea, kiz ma velaret, var olive broadel, a war an doareoù mad e labour douar. Gant an adem oa bet skrivet an ahe da vil lontek gav din. Setu touez an trewe oa bet skrivet, reiza ar mag a lonet, ingali ar mer an teil a ganvez, gouloi a foziadou hanvez, hirad an amzer ma ve a lonet o peuri, a kemeso. Gortoet un tom veket a liet d'ar zaverien lonet mon war a yeout? Non, siwaz. A huel mat ve fe ar bazen zi, pa ve pemzeg pevarugen dregan deus ar mor ba France e berz zavadurioù ordin, war klouedennou, diblous. Setu gwell a tra d'orbarta, bihanad ar jatal, vel just, men ne ket tri an en vek emeret Breizh. Hant me neus musul ebet de redir? Ma, dan un a tregon a vis meurs daou vil un warnugen, oa be en bornet gant ministrerez a labourdou hag ar bouet, ur stein, d'ober, hep an eus tilioù skulioù sautrus a ben daou vil pen warnugen. Setu daou vloa dale a oa gant ar stein-se, dija, tri abek pennad an daleman e meske trewal vel just, hervez enklaskarien tolos handelardor dustu, dilans a rofe musulioù redius da zaverien hal da gaver oa mezeien, da la rede ur riskl direiz e vefe evit an desaverien baour met de boudzo ie a begou pouez politik el bet a labourdou ar da skwer. Met ur model da zigreski an dileus kadurioù ammoniak a vefe,
Lakad un tos e plas a rangfe bezañ pet gant ar broduerien Thames Pinvik e Azot. Ar hinnik-se oa be gret gant an OCDE e nantekan c'hwer a perugen. A kiniget oa be gant emgleo ar citoyennet war an din, ma peu jonge. Ja. Mais nahet oa bet da genta, nahet gant ar gwarnamant, pa oa bet studiet o hinigo da genver a lezen war nahan en diskaramzer daouvil ugen. Setu ar memes a begou ar gaver urvech ouspen, setu risk uel da gol keve justet, da gol ahan, quoi. Evit selvijou ministrerez a labordouar eve fe dister ar gounit evit an endro ouspen de zei. Ja, fe skleroar edar matese chilaouerien a chilaouerezet, lobbiou industriel an agrobouet a zo o poezan vid ma vefe nahet an tos nevese e benefin. Ma dreiz pez a rallon lar dor d'an beteize. Gilaouen ma renner kabinet ar ministre zo bet unan de spenou braz ar strolot roulier. Produerien Thames. An eken eus forz pium, embreger ez timak hag a brodu Thames diwar azot, a zo staliet justobar ba zan malo a pontref, a zo perze strolad roulier. A goudrid e vez sautet bete gre an gati gant an ammoniak, a kouskoude en neveke peiet gati an tos war an industriel ajo sautrus. Ja, gal ar mijinan perag nek belake de plas an tos nevese neuhe. Gwir an dra zo deus ar vrans ar mahat kentan en Europa vid an Thames diwar azot ie. Dres. Distroet ar musul gant ar raktres lezen klima e rezilians. Memestra, kiniget gant ar gwarnamant, met disteret ar stumaner. Dagent a pen e kaset a ben daouvil peoar war nugen, da vout laket e pleustr, de jonge ar huzulmeur war an in, e un termen a nake gant a peiz zo gortozet de vout gret ouz chinchamant an in, hag ouz pen de ze hervez an desten asantet gant an deputuet, en evoke laket an tos e plus nemet ma neke diskenet ar produi protoxide azot hag ammoniak hed daouvla dieusrenk. Antan eke prest breizt vean yahor vid ar vretonet hag ar bretonezet neuhe. Ah, non neket. Lennet on eus un tamm bilans da hortoz oa be savet gant ar stad, da zelet d'or effedustet ar stin prepa. Ar plan prepa da lard ar stin oa bezat de vianad ar skarzan danve sautrus vid an vid ar c'houlzat daouvil seitek daouvil un war nugen ma fazi anket. Just gwelet ve o peus olien mat an afer gant Radio Breizh ne. Zeni ya nehe. Hervez an dielman, also gant neus ket bet doujet davat, nebet nebeut deus ar musulioman er fin. Da skwer evit pez a zel an ober nebetar gant no stilio skulion teil sautrus. Na neve kelaket ar goz war an dibi nebetar a gik. Padal evelar et splant gant ur studi embannet en aktou akademiez ar skianchou e stardou unanet, poenni dibi nebetar a gik. Ma, fin kendal da vont war stankad ar jatal ba vro hag ar galoujou foran da leus kel obar. Setu ar pez a oarom diwar ben ar gaz sautruse vro, luyet a kiziditre a fer an ammoniak vro e Breizh, ma fotader gout hiroc'h war kementra so, et de len an enklask a bez war lerc'hen internet splan pik.org. A chilaou an abadenn so tudober ie, en linen war lerc'hen Radio Breizh, a model chilaouit peurest ma frappat koz gant an otrous plan, a vo skignet de heul. Kalzig a drao neus de gont an dem c'hoaz melarder, dreistol war ar jeu politik la gazo war dro d'an ammoniak. Gwell o vo gantan ne veke komerd ma de kon ar guden se gant ar ranvro, gant ar humuniejou kumunioù, hag gant ar tresou zevel menaj ou bras vro. Neus nemet an dra a zo splan, pel emom c'hoaz e Breizh deus un a galite. Trugarekad a ran yunakojan teunvevleg en granjan Erwan Blanchard Erwan Hugen de vean zikourt de gas an abadenman, ken o hentan.
En klaskeus plan. I breiz ima un ammoniak ila hain didrouz. Un abaden kinigetor que Radio Breiz as plan.